भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যে পবিত্ৰ বৰদিনৰ খ্ৰীষ্টমাছৰ সামগ্ৰী যোৱাকালি দেখিছোঁ নলবাৰীত বজৰং দলৰ নামৰ উদ্ভণ্ড কিছু যুৱকে যি ধৰণে ভাঙচুৰ কৰিছে, যি ধৰণে কথা বতৰাবিলাক কৈছে, স্কুলত গৈ বৰদিন পালন কৰিব লগা স্কুলত গৈ তাতে আক্ৰমণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই কাৰ্যটোক আমি তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ। কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে আমাক নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম কৰাৰ সকলোকে অধিকাৰ দিছে। গতিকে ইয়াত কোনেও কাৰো ধৰ্ম কৰাত বাধা আৰোপ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু কাৰ সাহসত এই বজৰং দলৰ নাম লৈ বজৰং দলৰ কিছু উদণ্ড ভণ্ড যুৱকে এই ধৰণৰ খ্ৰীষ্টমাছৰ সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰিলে, স্কুলত আক্ৰমণ কৰিলে, বৰদিন পালন কৰিব নোৱাৰিলে, এই সাহস কাৰ উচতনিত পালে? এইটোহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আচলতে বুজা গৈ আছে যে নলবাৰী জিলাত ইয়াৰ আগতে দেখিছোঁ যে শ্ৰমিকৰ ওপৰত নিৰ্মমভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছে, শ্ৰমিকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছে। क्या नफरत से भरा दिमाग किसी का भला सोच सकता है? बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रही है जो छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक मॉल की है, जहां पर कुछ लोगों ने क्रिसमस की सजावट में जमकर तोड़फोड़ की है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये धर्म के रक्षक है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि धर्म के रक्षक अपने धर्म का पालन करते हैं, न कि दूसरे धर्म का अपमान करते हैं। अब मैं इन लोगों को अनपढ़ कहूँ, गवार कहूँ, बेरोजगार कहूँ तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो दूसरों के त्योहारों और खुशियों को निशाना बनाते हैं वो मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी अपंग है। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथारावनो फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बर'दिननि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो, नोंथांमोननि थाखाय दिनै आङो आरोबाव गोदान भिडिअफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। मैयानि समाव आङो भिडिअ हगारना होनो हानाय जायाखिसै, समनि आंखालावहाय रायजोफोर ख्रिस्टमासनि बिजि थानायनि थाखाय। दिनै आं नोंसोरजों सावरायनो नैबे भिडिअफोरखौहाय लानानै फैनाय जाबाय। दिनै जों सावरायगोन रायजोफोर, गिबिसिनथारावनो नैबे सासे दौरिया मा बुंदों बिनि सायावहाय जोङो खोनासंगोन। नैथियाव जोङो नैबे कार्बि आलंनि सासे थागिबिया मा बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव जों खोनासंगोन। थामथियावहाय जोङो नैबे ख्रिस्टमास नासयग्राफोरनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। जोबनायाव बिपिएफनि सिएमनि सायावनो जोङो बाथ्राखौ सावरायलायगोन। बे समाव खोनासं रायजोफोर, सासे ट्राइबेल दौरिया मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं। চক ৰাম সীতা ট্ৰাইবেল লগত লেনা দেনা নাই দে। আমি শ্ৰীৰাম নকওঁ, শ্ৰীৰাম কোৱা মানুহটো একদম মই বেয়া পাওঁ। ৰাম খালী মাহ চালি মাহ গৰু মোৰ লগত আমাৰ লেনা দেনা নাই। মই কুন্দি মামা পূজা কৰোঁ দেই। গাহৰি নহ'লে মোৰ বিনা উইদাউট গাহৰি মোৰ পূজা পাঠ নহয়। মৰোঁতেও গাহৰি লাগিব, মানুহ জিন্দা হওঁতেও গাহৰি লাগিব, আৰু মদ আৰু গাহৰি নহ'লে আমাৰ একো এটা সকাম নহয়। সেইকাৰণে আজি ডেটত মই ভাল পাইছোঁ যে অসমত বহুতখিনি মানুহে আহোমবিলাকে আগতে নিজকে হিন্দু বুলি কৈছে, তেখেতসকলে এতিয়া বুদ্ধিষ্ট হৈ আছে। আজিকালি সোণোৱাল টেঙালো কৈছে আমি হিন্দু নহয়, আমি ক্ৰিং ক্ৰিং পূজা কৰোঁ বুলি কৈছে। বড়োবিলাকো কৈ আছে যে আমি বাথৌ পূজা কৰোঁ। ৱেৰ ইজ দ্য কুৱেশ্যন অফ হিন্দুজিয়াম? আমি হিন্দু নহয়, হিন্দু হ'লে আমি ছেকেণ্ড ক্লাছ হ'ব। সেইকাৰণে আৰু আপোনালোকক কথা এটা কৈ দিওঁ, হিন্দুৰ লগত একো সম্পৰ্কই নাই ট্ৰাইবেল জাতি। আমি বাৰ কৈ থাকোঁ ৱাই দে আৰ ট্ৰাইং টু ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে হিন্দু। আৰে হিন্দু হোৱাট দিছ কাইণ্ড অফ ৰিলিজন? হিন্দু বুলি কোৱালৈকে আপাৰ কাষ্ট লোৱাৰ কাষ্ট হৈ আছে। অসমত আমি কেলঞ্জীয়া হয়, ইয়াত আমি কেনেকৈ ছেকেণ্ড ক্লাছ হ'ম? আমি কেনেকৈ শুদ্ৰ হ'ম? ইটছ নট পচিবল, ইম্পচিবল। সেইকাৰণে সকলোৱে ট্ৰাইবেল ষ্টেটত, নাগালেণ্ডত হওক, মণিপুৰত হওক, আপোনাৰ মেঘালয়ত হওক, মিজোৰামত হওক, অৰুণাচল UCC তাত এপ্লাই নহয়। এপ্লাই ক'ত হ'ব? এই আমাৰ অসমত ব্ৰাহ্মীণ ক্লাছ এটা আছে, সেই ব্ৰাহ্মীণ ক্লাছে আমি ইণ্ডিজিনাছ মানুহক এক্সপ্লইট কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা থিয়ৰী হয়। UCC আহিলে আমি ছেকেণ্ড ক্লাছ হ'ম, সিহঁতি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হ'ব। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে আমাক ছেকেণ্ড ক্লাছ কৰিব নালাগে। আমি যেনেকৈ দেউৰী, মই দেউৰীয়ে হৈ থাকিম। মোৰ দ্য মেৰিজ ছিষ্টেম মই যিটো ফ'ল' কৰি আছোঁ, সেই মেৰিজ ছিষ্টেমে মই সেই লাইনতে যাম। মই যেনেকৈ সকাম কৰিছোঁ মই সেই সকামেই কৰি থাকিম। মই গৈ পেলাই জয় শ্ৰীৰাম ক'বলৈ মোৰ প্ৰয়োজন নাই, সীতাক মই ভগৱান বুলি ক'বলৈ দৰকাৰ নাই। আৰে ৰামৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কই নাই ৰে বাবা। আপোনালোকক কৈছোঁ, মই কুন্দি মামাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক আছে। আপোনালোকে যাওক, কাৰ্বি আংলঙত যাওক, কোনো এটা মন্দিৰৰ ৰামৰ ফটো নাই। আপোনালোকে ডিমাচাত যাওক, এই ৰামৰ ফটো নাই। আপোনালোকে যাওকচোন
এনি ট্ৰাইবেল মন্দিৰত যাওক এই ৰামৰ ফটো একেবাৰে নাই আৰু ৰাম চাম আমি চিনি নাপাওঁ ন উই ডণ্ট ন এনিবডি উই ন অনলি কুন্দি মামা ইতিহাসৰ পাতত লিখা থাকিব সেই বিধানসভাত যেতিয়া ট্ৰাইবেল বিধায়কসকল মন্ত্ৰীসকল যেতিয়া বহি আছিল সেই মন্ত্ৰী বিধায়কসকল বহি থকাৰ অৱস্থাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা UCC লাগু কৰিম বুলি কৈছে তেখেতলোকৰ যদি ট্ৰাইবেলৰ টেষ্ট আছে ট্ৰাইবেলৰ যদি তেখেতলোকৰ বৈশিষ্ট্য আছে কিয় এষাৰ মাত নেমাতিলে এইটোতো এটা ইতিহাসত লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব সেইসকল MP বা MLA বা মন্ত্ৰীসকললৈ আপোনাৰ কি বাৰ্তা থাকিব চাওক মই আপোনাক ধন্যবাদ বুলি ক'ব লাগিব টু স্পিকাৰ্ছ ট্ৰাইবেল হয় আৰু মষ্ট পাৱাৰফুল ট্ৰাইবেল লিডাৰ আপোনাৰ কোন হয় ৰণোজ পেগু ছেকেণ্ড UC ব্ৰহ্ম সেইবিলাক ভুৱন পেগু আছে বাদ দিয়ক বাকী এইটো গাম চাম টোটেল আমাৰ 21টা MLAs আছে MP 4টা আছে মই সদায় কওঁ এই MLA ট্ৰাইবেল MLAs MPs তেখেতসকলক সদায় মই আই ইউজ ডেট টাৰ্ম য়েছ মেন এই য়েছ মেন কিনি যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে ট্ৰাইবেল মানুহ কেতিয়াও উন্নতি নহ'ব कारेक्ट 100% राइट बाथ्रा रायजोफोर ट्राइबेलहा कुनु धोरोमजों सोमोन्दो गैया दा बेखौ मोनथिखानानैबो जोंनि ट्राइबेलनि माखासे दैदेनगिरि लिडार्सफ्रा दिनैनि समावहाय गावनि जातिखौनो फाननानैहाय पलिटिक्स गेलेनाय जोङो नुनो मोनदों दा बेखौ नोजोर होनानैनो जोंनि माखासे दैदेनगिरि लिडार्सफोरखौहाय जोङो आसि थुयै दिन्थिनो गोनां जादों दिनै कार्बि आलंआव मानो दावराव जादों कार्बि आलंआव दावराव जानायाबो बे गावनि हारिखौ फाननायनि थाखायनो गावनि हारिनि सायावहाय खुगा बेखेवनो हायैनि थाखायनो दिनै कार्बि आलंआवबो दावराव जादों बेखौहाय जोङो मिथिगौ रायजोफोर नंगौ निश्चय आसामनि गभर्नमेन्ट आसाम सरकार चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा UCC लाबोनो नागिरदों बेखौहाय बे UCC खौहाय लानानै फैनो नागिरनाय बिनि सायावहाय नोंथांमोना खोनाबाय मोजाङैनो मोनथिखाबाय दिनै आं सानो बेखौहाय माब्लाबाबो जाहोनो हाया ट्राइबेल्सफोरनि गेजेरावहाय दा UCC आ ट्राइबेल्सनि गेजेरावहाय सोलिया ट्राइबेल्सनि थाखाय UCC आ सोलिया बेयावहाय धोरोमनि खोथा दङ गाननाय जोमनायनि खोथा दङ सोलिलायनायनि खोथा दङ जानाय लोंनायनि खोथा दङ गोबांथार बे UCC आव हाबनानै दङ दा बेखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौहाय आसामनिफ्राय बोख्लायनांगौ सम जानानै फैबाय दिनै नोंथांमोना नुदोंना STनि दावराव जादों सारा आसामावनो दावराव जागासिनो दङ बेखौ नुसेयावबो जुदि आरोबाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानोहाय नोंथांमोना भट होबावोब्ला अब्ला गोरोन्थिखौ गावबा गावनो खालामनानै लागोन नैथियाव फैदो दाना कार्बि आलंनि थागिबिया मा बुंदों एकदम माथात बन्दुक দি কিনি হস্পিটেল কোন লৈ যায় লাষ্টত যেতিয়া CMৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া হ'ল যেতিয়া ভাইলেন্স হৈ গ'ল তেতিয়া গভৰ্ণমেন্টৰ চকুটো খুলিছে তো ডেমক্ৰেসিটো ফেইলিয়াৰ হৈ গ'ল আমাৰ জায়গাত কাৰ্ডম মই এজন কাৰ্বি মই এজন ইন্ডিজিনিয়াস মানুহ কবখিনি বহুত কথা আছে কিন্তু মই কিছুমান কথাহে কম প্ৰথমত মই হেতুৱে কম যে বহুতখিনি অফিচিয়েল মানুহে কৈ আছে যে যোনটো 22nd আৰু 23rd যোনটো ক্ৰাউড গ্যাদাৰিং হৈছিল যিহৰ কাৰণে CMৰ ঘৰো জ্বলাই দিয়া হৈছে আৰু ভাইলেন্স বহুতখিনি ভাইলেন্স হৈ গৈছে যোনটো হ'ব নালাগিছিল হেতু মিস ইনফৰমেশন কাৰণে হৈছে বুলি কৈ আছে আৰু হেঁতে কৈছে যোনটো হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকৰ মানুহকেইটা প্ৰটেষ্টাৰ্ছে বহি আছিলে হেঁতক চিকিৎসাৰ কাৰণে হস্পিটেল লৈ যাবৰ কাৰণে পুলিচে হেঁতক লৈ গৈছিলে তাৰপিছত মিস ইনফৰমেশন হোৱাৰ কাৰণে পুৰা ক্ৰাউডটো হৈছে বুলি কৈছিল তো মই গোটেই কেইটা অসমৰ ৰাইজ কেইটা এইটোহে ক'ব বিচাৰিছো যে ৰাতি 3টা বজাত 3 AM ইন দ্য মৰ্নিং এইটো সময়ত চিকিৎসা কোনে লৈ যায় বাৰু निश्चय रेल बाथ्राया मा दिनै रेल बाथ्राखौ खोनाबायना 15 दिन सोमावसारनानै दुर्बल जानाय उखै हाबनानै थानाय सुबुंफोरखौहाय नैबे नाथाखारियावहाय सिल्लाय थुथाबनानै लांनायनि ओंथिया मा फोरमायो दा बेयावहाय जुदि बिसोरो हेरेसमेन्ट खालामनाय बेबायदिसो जोङो नुनो मोनो बिसोरो हेरेसमेन्ट खालामनानैसो बिसोरो फाहामसालियाव लांदों अब्ला नङा होनब्ला दा बिसोरो मोजाङैसो लानानै थांनांगौमोन नाथाय बिसोरो सिगि सग खालामनानैहाय धुमकि सुमकि होनानैहाय आसाम पुलिसा लानानै थांदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों क्लियारलि ससियेल मिडियायाव नुदों कार्बि चाइनिज गो बेक बे कार्बि चाइनिज गो बेक होनग्राखौ मानो हमनो हाया ससियेल मिडियायावहाय रोखा रोखा नुदों
कार्बि चाइनिज गो बेक होननाय दा बेखौहाय मानो हमा बेखौ हमथारनांगोन गावनि हायाव फैनाय मानसिफोरानो जुदि गावनि हाखौनो गो बेक होननानै बुङोब्ला बै टेम्परारि फैग्रायासो जुदि थागिबिखौ गो बेक होननानै बुङोब्ला बिनिफ्राय आरोबाव जेंना गोनांसिन मा दंबावो बेयाव दावरावआ जाखागोन बयबो मिथिगौ रायजोफोर बेयाव दावरावआ जाखागोन बेखायनो ट्राइबेल चाइनिज गो बेक होनग्राखौहाय गोख्रैनो प्रशासना एक्शन लानांगौ हमथारनांगौ आंनि मथेब्ला हमनांगौ बिसोरखौहाय गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनानै गुबुननि स्टेटआव फैनानै गुबुनखौहाय गो बेक होननानै बुंनाय सोर पावार होखो बिसोरनो आसाम सरकारा बै ट्राइबेल्सफोरजोंसो थानानै खामानि मावनांगौ ना नन ट्राइबेल टेम्परारि फैनानैहाय ट्राइबेलनि हायाव थाफैग्राफोरजोंसो थानानै खामानि मावनांगौ जोंथ' नुदों नन ट्राइबेल्सफोरजोंसो थाफानानैहाय खामानि मावदों आसाम सरकारा दा बिनिखायनो दिनैनि समावहाय जोङो नुनो मोनदों कार्बि आंलंआव अर जोंब्लावदों थामथियाव रायजोफोर नैबेसोरखौहाय आसाम पुलिसा हमबाय होननानै जों मिथिदों हमनायल'जों मा जानो आयेन मथे साजा होनांगोन ख्रिस्टियानफोरखौ मुगैग्रा ख्रिस्टमासखौ नासयग्रा बैसोर बायदि मानसिखौहाय आयेन मथे साजा होनांगोन दिनै जों नुनो मोनदों थांनाय 25 तारिख ख्रिस्टमास मोनाबिलि समावनो आमेरिकानि डनाल्ड ट्राम्पआ नाइजेरियायावहाय एयार स्ट्राइक खालामदों ख्रिस्टानफोरखौ नासयनायनि थाखायनो सारा मुलुगावहाय बयहाबो थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ रायजो राजा नोंथांमोन सोरबा हिन्दु सोरबा ख्रिस्टान सोरबा सिख सोरबा मुस्लिम सोरबा जैन बेफोरबायदिजोंहाय सोलिया नैबे भारतबर्षआ गासैबो जाति आरो धोरोमखौ लानानै ज' थांनानै थानायनि मोनसे हादर दा बेयावहाय जोङो जुदि मोनसेल' सिंगेल हिन्दुजम कान्ट्रि बानायनो नागिरोब्ला बे माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा दा बेबायदि खालामनो नागिरनायनि सिगां नर्थ इस्टखौहाय आलादा दानख'नानै होग्रोनांगोन भारत सरकारा बिनि उनावसो नोंसोरो खालामनानै लानो हागोन जोबोद दाङाबाजि बिजेपि पार्टिनि सरकार बावद्रायबाय रायजोफोर बिजेपि सरकारा बेखायनो गल्डेन चान्स फैबाय थानाय समावहाय नङाब्ला जों साफ्रोमबो ट्राइबेल्सफ्रा गाग्लिजानो थांगासिनो दङ जोबनायाव बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारावहाय माब्लाबाबो गोजोन जाया बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ रायजोफोर टाइगार मिन्स मानसिखौहाय अरख्रेबग्रा जिब जुनार अरख्रेबग्रा बेखौहाय जोङो मिथिखायो दिनै बिथांनि सरकाराव सोरबायदिया सान्ति जायो होनब्ला जायफ्रा उदां बेरायनानैहाय थाखा फैसा खामायनो दामायनो रोङा बैसोर बायदि मानसिया सान्ति जायो जायफ्रा गोजोनखौ हास्थायनानैहाय मावै दाङै जानानैहाय गावनि गोसो मथे सोलिनो हायो बिसोर बायदि मानसिया असान्ति जायो थांनाय 5 बोसोरावहाय बै थाखा फैसा ओरैनो मोननो लुबैग्राफोरनि थाखाय असान्तिमोन मोनजायाखैमोन नालाय असान्तिमोन दा नैबे समावहाय बिसोरो मोनजाबाय दा खामानि मावनानै जाग्रा साधारन सुबुंफोरनि थाखाय असान्ति बै हारामखर जायफ्रा उदां जायो बिसोरनि थाखाय सान्ति बे समावहाय बेनो जाहैबाय हाग्रामानि सरकार गोजोन्थों अब्ला रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि